الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Aya ini betul Allah sangkaya umma na ummatun ma'duda. Aya betul na ummatun ma'duda na pagtawaya akatamanan. Nauna na tamanan yan. Pamanna kana besibu tamana ko ajan. Kana besibu ko ay akatamanan naso pamanna umrah. Abituin wallah sa ummatun ma'duda mga pagtawaya akatamanan. Namun okit pusyuro nila ko kawiyo-wiyo yan nalamun na anak tamanan yan. Kana besibu sa patay. Kana besibu sa kawiyo-wiyo. Taman ko kapakaturog ng anak tamanan yan. Ito tarong bitiwala sa ummatun ma'duda ay makna niya na pagtaw akatamanan. Kasunangon no kawiyo-wiyo to sa dunia nalamun na anak tamanan yan. Kaya naman, apa yang pasyokando sa cellphone na wifi na anonymity niya ay ang pinakamati na saulan uway, tama na yan. Mapasa sa one month, inilunod ka sa signal o di na wifi o di na cellphone ka na-expire. Yan po siya. Tama na yan. Tama ko ka makatulog na tama na yan. Makatulog kayo magkabiduli na mapita na katamanan. Yan po siya. Yan din sumagi ka na makatulog pag katamanan. Ada benda na mele kana niya katulog iman to. Na niya katulog inalin mga ano. Niya mangkaka. Yan po siya. Niya maswagil. Alaman, apia sukapan na bukan. Apia sukabiro. Apia sukakan na anak tama na iyan. Apia din kapag kababayain ka kung panganangkan. Asasam-sam na ka. Na andin ni kapasadu tama na ang kapag kababayain ka. Na ayari surga. Na hukum na buka. Na hukum na buka kami ang pasad. Kaya tama na. Apia pun dewa penuh. Apia dewa penuh ang kaya atian. Uway. Na anda tama na upanangan tama na ka. Ada benar-benar ini jawab kita na tama ni man to na bukin. Inuha po na makaila isa tabiho. Makapira kaumani dari mga paguman. Mga paguman. Nakamasabihan nga niya sa isang kapag. Nakarawas ka nila bukin ng makapamang pananasihan. Ino kailangan na andin ni kakina ka nang giro ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Uway, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhaban nar. Bismillahi ala barakatillah. Apa na dikagube syaitan pia niya kay ito kami kan ka na pia kami na ko na niya ka pa na niya ka pia ginawa. Ada orang meninggal wala tabir bumanan. Ikaruman yan. Baka pagumani, uway. Kami abitin ako. Baka pagumani, uway. Ada kuro masulub. Kama sabihan naman, nakasusama ko, nadong mamakakan sa mga wakaka. At ikaw mga gobe, baka pagumani, na uway. At ilan kayo man naka. Alam mo naman, tiniwas sa panganong ko. Benar apa na ayaw makana niya na pagkumabay na kapang naman na anak tama na yan. Anak tama na yan. Na ilang ka, apia pun siya kapangadi, apia siya kapag-istwila, na anak tama na yan. Anak tama na yan, naman? Anak niya istwila, na niya kapasyon sa tama na niya kapasan. Anak niya madi, uway, so kapag-ganda siya naman, anak tama na yan. Ugin na so kapamana, ikilangin nilun ka sa mga makasa, na anak tama na yan. Tama siya, niya kadukturit ka, uway, na hindi nga pa kadukturit ka, na tiga tulak, niya kapasan ako, niya kaduktur ako. Masya Allah, tamang ko kada tunaan na tama na yan. Mereka ang mga presiden sa Pilipinas, ay pinakamati, ano ang namarago? Hindi pa sa mga nakita sa Pilipinas. Namarago ang ating presiden sa Pilipinas. Na after 6 years, nagkanoy sa naman na niya na malakan yan. Ano tama na yan? Tama na yan. Apa yang peningin akhir may kano, abang kamu dengan kano. Romanisa na pengira ko karuman niya na darling. O di na hani, o di na sweetheart. Na ano po na taman na yan, ada expiration yan. Paman, apa yang makatokan mo, mabugat sa sagot na ijadiw. At ito kung ano po, nakisa sa laming ano sa 3 inches sa niya makakapakapan. Na pengira ka po na, dada-dada-dalay. Ano makailan ka, no? At sa mga, talibang ako.
Ya atau anak darling. Ada dengan temannya. Nah ayat perubahan yang kayak umur ini bagaimana wallah ayat bi'adu Nabi sallallahu alaihi wasallam a'mar ummati sittina ila 70 sana ayat Nabi ama begini dan kayak umat tahan nah panggilan 60 ragun aku 70 ragun namanya pasal nah sukilawan sangkana 60 ragun sukilawan sangkana na 70 ragun na sadin sa minilawan ang kana 70 ragun api akelawan sa 50 ragun api akelawan sa 200 ragun na pipikiran kana na pamamagay na kana duwang na abu sa inibir ka wallah Badi labur ni mantu ang kaamasay mantu ang kakalili na pagkatay ada kala nung pernah mga kamu dengan nasunti kita noa anak kau akapatay ato na gapan kau akapatay heart failure heart attack oy high blood o di na ayaw maana na stroke oy na amulang na panak kau iman to akapatay na iman to na ilang kakaaya din na kadaklan apupatay man to kasabapan na ipupatay niyan na di na sukatiru nabi apa kau masukapatay apa na kau na di kailan to makatataling maabigla apagkautin sa tao na ipanalaw sa mga ospital sa may pagpa oy sa mga pinakalinig mga hospital na di na ay manaysumpay abigla ay mga nila pupatay sa tao napakalinan sa mga sumagitan niya at ito na kayo matawag kabilang niya matawag gusto magtarar mo ka ya kadang-kadang ya supradulan na kaya pa mo siya talagan ay ini patay niya na heart attack o na heart failure na ugiwalo kataw na siya kataw na sudo makanaw sa kanya kasupradulan kaya pa mo siya talagan napito mataw ng mga kamudaan iman to na sakit ko rin ba na matangwala ka pagkabayawan tao ingin naman loob siya itaran ba na hindi bigyan na siya na susunod nakagato na makataka asa mo siya lang ito na matangwala di tali mamuti oyaway di tali ka pamati ang sakuran alam nasrak laka syadarak oy kaya bulong-bulong to sa sakit taran mano man nagigil masya Allah pamana pangkaw makapatay apis kata napagkala pa taon pamana sakali mamalama kami berbagi mamalama kami nakabay nakapatay begini naman orang ka ng isang kapatid at talupon nasali na malikos benar yung kibubay niya nakapatay niya hindi ka mamagisikan at yung pinamatay yung pinaliman niya pamangkitan ko wala begini na kayo ng kadagalan na puntunan niya pa ng mga kasumurin ya Allah ya Allah napakatatatatatasata umurakan o pamangatali na niya kumarong sa panat niya kumarong sa baluhi apa nak kena kaya putri niya ko na namatapad niya ay kumurogam ya Allah natapad kau umurakan ino ko pa makasih maka mabibiti natin wala ada mga paluwa pa at hindi ka formalan niya nun na kasipatan na hindi ko niya mga nato na basyakan si karo kiran ro ha sabi naman na rin Igra ang gani-gani na natin ay ang kismo niya nakapatay. Nakulong igra ko na kami magpumamaya o sila niya katilaw magkarumaya o ayaw, ano? Madilig pa rin ako magpatawa ko kaarabahan ay masuswa. Napakung kami na niya pangaro mga ikikinin karakan. Yaw pangaro. Tumama! Masya tagal. Anong takabaya? Hindi ka benta. Ipitulong ka kami, kamatay ka. Matangwa na naman naman ito. Kundi sa nakawakil ng ko. Naliti kami ng salita ng kami siya kapatay. Ano, mga rin mo Allah. Naman, yan kaya umur. Tanong ka din kaya umur. Ibabagay na kanta ng Allah subhanahu wa ta'ala na ay nakipugupunan ka umur. Ang suga ka na ka, sugay na maka, mapunditara ka, ukura na ka sa kalunya. Na kaya istartingin ang dinuli ka pirmay sa kontrata. Pagpapirmang kawalaw tala sa kontrata. Dahil pasulat naman mga malikat wala, kapag isulat wala. Na andun ni katatang kaputian ng inaakal, apatulan ang gusto ko lugawi. O di na patulang ka,
kotiano ina aka matrishu inaka andini katagwir kasaniwa kotiano ina aka na berke surat wallah ko berko mga malaikat yan sumapugumurka syukulhanaka syukinumaka ayam makna niyan nasu ukuran kasanir kaan niya bagi surat wallah kepakai ayam di surat mga malaikat lakina ayam bu ukuran ka ayam bu umurka ko dunia na asar amakaliuka amakaguro ka alimana keleta no nibo ke pagaguro ke nawatan na tendu itu di urasya dunia alimana aya ukurannya ke dunia aya umurnya ke dunia ada di perpadu nah maka perpadu namanya apa kan itu di umurnya ke dunia nah ada aya umurnya ada nama berma uri ada nama berma nama kasadanya masuk ajalian alimana aya umurnya namanya di perma Allah nah ada pagapuan owai nah kapagapuan na ubukeda ke dunia kali tiker uri nah duty amanannya nah kamana umur abili perma Allah subhanahu wa ta'ala nah sama na pedakuru na pedumisi sa Bukhari na pedakanu dangu-dangu na dita duduk katawano pira irkatano almini permitan mini permatano udina ini magkakatano wala umur sangka dunia ino mga day taman sa 2025 taman sa 2030 penitan wala na ayaw ko na mapera taman sa 3,000 inaman na ito niya wala taman sa 1 milyon lang mga sa 1,000 niya mana kebel asal itu sabnya Masya Allah nah dia memberi pola yang kapan tadi dia pernah bilang nah ayah pakai se ino tanu betai limada namu ino tanu betai antu dari sabab pakai betai tanu nah kata ya ayah sabab pakai betai tanu nah kena abad tanu buun sangkaan niya. Pamana benar abuun tano ko lupa karutan niya hapon ko lupa. Dahil mana niya pura pakasaltan maswa matano Adam. Nasib Allah, sinarupo Allah. Namaniga anak niya tayo, ano niya niya tayo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Matana punta ko Allah. Nagustatan narotanu man pagindud ko Allah sita nokipun ko Allah na magindud ko Allah na diti ilikni Allah sa Quran a innaka mayyit wa innahu mayyitun mata ana tuwala ya Muhammad asqa na betayka na sudamu mga umat ka daw no pagtama ng betay am ya balu except isang kapatay am ya balu ay mana tabiya ada pamana di kota isang pamana manusia sakanya una tabiya pama kaalna di kota na sa mga nabi ulaika muqarrabun ya makadira di kuwa sila mga nabi sila sa sapu ni nila para nakatayman Allah na ande sa mga nabi anawa aya buwa kada nabi na sa 25 nabi kenapa dia bilang ini isa sahabat Nabi uli qadribat nasu abidanta atina ya Rasulullah kam adadul anbiya wal mursalin ya Rasulullah ihada kalau mga nabi na ihada kalau mga rasul dan kuduga bi ayat hada kalau mga nabi na magato sagut ko pulo ang patendibo hada kalau mga nabi na surasulun na telu gato sagut ko pulo lima uli na telu gato sagut lima sebut mga rasul. Masya Allah, ada siapa yang itu? Ulung maidun, kamu siapa matai? Dengan apa? Ayah buat matai, Nabi Isa. Nah, kenapa perlu ayah diumannya? Pemagai sebagai Nabi Nabi. Ayah diumannya, nak peten umat Nabi. Kenapa Nabi? Ayah diumannya, nak peten umat Nabi. Tadi karena pekerja itu sana mga sarwa kita tago nila mo sibulan nun mga kwartueran nun dekat nila sa kota kwartueran tayo apakah nakasupan ay bukan sasapun na ng tiyataw niya apakah rapaan roko nakalaw din na suwisa tayo pandira na ano ka mandir mo man Santa Maria Elementary School sa ngalan ng Ama, Ina, at Tata Espiritu pagkawatan kung magkatulog yung mga pito atau nila natin sa Imam Amra hindi sila nakiran Allahu Akbar mga naman kaman pinagda mga uripin Allah subhanahu wa ta'ala
إنه دين كان والله عيسى أوي بقابل سنتين أنا بس عيسى يقابل بس والله إبتدوا عيسى وبقابل متبسي أن قوما يسبيلنا يبغى تعملني أبرتنا والله نبي بيرن كنوا أكتوهن لنا عيسى أكنا بنو بسكان عيسى أبي كمان سبب kita dunia apa atur dunia kalau pulau terwujud beri yang diskannya kaum dengan paku mana nuwang seumur yang siapa terpurung ada pun akan asal dunia mereka beroma sisa Syria adina masjid ru'u ayamuna ranian nama putih narupa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hikmah ulama wallahu a'lam ayat lebih tahu Rasulullah dikatakan anda berkata pemerintah wala syirkatan umakatan syahidi musuh berhama kapunamu digabi aku tuh kayak mengangkat Nabi dan aku yang makan merata di nakawar dulu makan aku baru manunian wah ini kata musuh berangkat Masya Allah hadiri nama Allah musuh Isa nah kepitu pulau telur na idin asopak telur na idin tapi pengaruhnya nama apa bekam sama pengaruhnya nah kepatenya yang sudahjan nah amin hamate sekalian sama nutur alam nutur sedunia namanya abedin dah muslim oi dari mana amal kerusan suaman aku kita mengangkat dunia so tunggu mana mereka nu every beginning there is ending umani punah nah anak kapusannya Pagpus mo mga kalbir. Saan ba tayo? Mga dipkatusin ako pa muna pa. Inakuwata, aligalikupan. Dahil man ito na pili, may man ito na nakatuwa, kagakaparupa. Uli na kagagapuan ka. Apya dito mo man yung ganda-ganda kain na kumaito ka. Apya kalakawawla. Apya di na mo yung ganda-ganda ka. Amaito ka kula nila. Apya kalakawawla. Nakiyasyo ko rin nagkapala aparatin ako. Di ba nag-igang ko na ito tanong? Di ba nag-gita-gita man ka ng mga lato-lato? Andang man na riyanan, andang-andangan na, magtutusan naman. Ipnagiwa kasi gigabula. Andang-andangan na, kasi sa kumari. Ayang aranan na guli, natubad-tubad na. Naman ito na lato-lato, tama sa lato na. Grabe si Bobo. At tama na, may nangabubin, abang mana amat tidak menanggung nasor kono mga boy atau dia kono mga boy boni apa so na karumannya nanya kita namu tahu na gitu kola huka abang mana amat tidak menanggung ina ko kito sana ano na mga boy mga boy ka apa so na karumannya nanya kita nasi jana ngalala so gitu terebon teti awakan ng lupa awakan ng langit awakan ng tae itu sana ni na bergembali sama kota kulo apa nama berberke ome kota namanya berberke Roma besar tadi kamu di mamang tadi tidak pindah kau tapi ini nampak kita anak anak kamu dah ayat kata hatim al-asami na qadru syabab la ya'rifuha illa syuyukh sukuna kisu betadu mamuda namanya so betadu mamuda dan nada abasan experience kaudaan ayat yang makan experience na suami sama ketua isinami na isini suuna anak isaibe na isini tanu sama adok salo maupun tulia na keso kamu gogotomi maupun tulia sa kamamulay aduh enak kamu dengan kami Allahu Akbar terjun kami apa taman sama kita apa di dunia wasu imam narumur kami dan nama gegede kami dan bari iman kami atwata itu Nabi sallallahu alaihi wasallam iya pernah kamu dan engkau ila una sambut takhadir magaman ila kamu dan engkau sambut takhadir magaman ubar kana wa amma kaum marqa suqata atwa iman tuna kamu dan ka na terhiju na kanu na terawih kanu na simen kanu na api-api kata-kata simam sasabihin na di kagigil kamu dan ka ayah mana ni nama beger pensola wasaka kira kami apa tahu maka wala kanduni haru ko imam damuru ni gara aramadana ayah pena imam bana putih na sakurana
Bantang pada juga ni. Dia pernah kabati enak ke bahasa Quran nama tipi dengan lima kira. La yukallifullahu nafsan illa tiga mabu. Yang lagi mabu. Kamu ada bilang sampai pagi gede. Ikaw pagawa. Agini kota amak gede maka hatinya nak kepakai yang tengah. Masya Allah. Aman. Dia nggak apa imam. Kata mga imam kami kay Ustaz Bukhari. Imam pernah kay Ustaz Bukhari. Oh, imam ako sa bari lang. Udah mag-grab sirup, pagod mo sa masjid no, atama ni matuna imam ako. Yang sobrang detail ko ro sa manaya. Kaya kay imam ako sa bari lang 1996 sa kay imam ako. Asana mo ni mo sa na bari lang pag imam na. Akam susam jualeni, awale mga luksami. Oh. Na ayo maana niya na pero kapag imam pero na kaniya. Abi ako mga area na mga kufal, mga hafid, akibakan mga sa Quran. Ina kaniya magtero kaya ako na mada pala mag-imam sa tahajud, mag-imam sa tarawih, nararapin niyan. Nagigabakay. Miyada sa papakabagtalong tajwid, na miyada sa tilawa, miyada sa tartil, ay apitin Allah, waratil Quran na tartila. Berarti angka syukuran sa titu kabatia. Nah ayat kabatia ang Quran sa titu kabatia na ikra'u tagannu wa tadabarru. Ayat pitir nabi na berarti ani syukuran sa berarti ani piya. Na pernah na niyo. Na pamimikiran niyo piya sa berarti niyo. Sumaan ang kotak berarti niyo. Na ayat pagpamimikiran mo napakada ng angka. Kaya mga nandiyo wa matawama. Sana dito sa Ramadan. Na sisawa ka na ari. Ayat review. Oh ayat review mo sa sa terakhir. Nah, ayah makna niyan, asumi mo bisa tamaran. Amatigan ni mga sa tamaran. Ana inaw kami, arwami rumah ni terawi. Tiga mga kana sila terawi, talo mga terawi. Ana bisa tamaran, bisa sita parta bisa tamaru. O terawi na atawaniyo. Namatang Allah kami sumi mga sa terawi na grabe ko magrin ni abatia. Ang tayo meron na kauden. Grabe na kaba happy, arapi. أتى الإنسان حين من الذين لم يكن مرقونا إلا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج وجعلنا من الماء مشرق إلى أن يسبح مسجدا عن مكبر Kemudian dia nak pergi agro. Ini kini ni siapa pagi dia tak ada beli makrab. Baik itu agro. Ada nak itu. Ini terus masuk. Wakhirul umur awsatuha ayat tubuh dia apa yang boleh masuk sugodiru. Kamu nak kena masuk tu sugodiru. Kamu nak baca apa? Al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthur. Napakil tu dia orang pasyonil kali mama makin dah mau tak. Nanti ni pakil tu dia ko pada apa mana ini kita sagalingan. Ramai nak pergi mama na yang kamu tiap apa usahakan kamu tiap Ustaz Bukhari. Ina mama maka. Ini peralagan lah bergabung. Al-qari'atu ma mama maka sangkalan. Ayo masuk semua. Tak perlu bikin akan disampaikan. Maka tu orang juga perlu pakai hati semua. Ay tayo dito na sugalo ka. Damo na grenobok na yung mapera sa pasusugin mo. Ano man ni iso bato? Kaya siya. Gimana pala pirawa ka? Naginan na. Iba ka mga mga sahaba sa Quran. Ino sa dia. Dapat ano gimana mga Ramadan. Dapat ano nga sa dia. Na ino mo yung Ramadan. Si sama na sa dia putumak sa Quran. Mayroon dia makagagan. Tama na mayroon po makagagan. Mayroon po makagagan. Wah, aku kata masyiran, di pinggir rabuki. Allahu Akbar. Baru berada di akhwat. Nah, mulai bawa. Ayat maknanya, tadi kita habiskan ilmu tanam bedai. Nah, ayat dia apa kaitan nak menabatan ilmu ke dunia. Dia ke dunia bagaimana tanam. Insyaallah. Nah, apa jika awak anak dunia kali kau bagawa. Nanti dunia nang kebaan yang tak kena kamu. Kena kamu. Kebaan yang nak kamu. Kamu kita ni. Sobang kita dua. Aman sobang kita dua. Bagaimana orang bangkit? Nasa'a as-sughra. Nabang kita itu.
Kedua abangkit na sa'a al-kubra. Abangkit na mana. Nanto na mo abangkit na sa'a as-sugra. Na ayabangkit na ito, na din sa kapatay. Ito to pagkaro aso kapatay na abangkit na ito. Ikaw pagkari ko, ayaketro sa abangkit na ito. Na andun ni kabinagang ka, kita rumangka, wata'aka, ina'aka, ama'aka, pagari ka, babay ka, apo ka, inaka, nandun ni kaway kaun, na taman sa taman na di ka nagbakan sa diyan niya. Di ba kita may ito? Niadakan ko niya. Niadakan sa Marawi, niadakan sa Dadawisor, niadakan sa Mindanao, niadakan sa Philippines, niadakan sa Asia, niadakan sa dunia. Masya Allah, na dito ke bakay abad amaka malingan sa iga niya. Na pili ako niyo. Ako na titignan ko na, baga na beli kami ate sa mga kapiralang na mindigay man to. Sisi. Kami na gaya po siya na siya ni Bosin to. Matawala ko pa mga anak niya tay, mindigay man to, nasaan siya kauwi niya, tali na pakaro niya. Nangay buta niya kaya, buta naman dilig ma. Matawala ka na burong na maranawa. Kali ang Quran. Anda kelot kay magpakaw ang talaw sa miyatay. Ipagkailan sa miyatay. Ipun magilig sa miyatay. Inuman hindi bagila. Nakakirawakan. Yung pagkailan sa miyatay, kapsya kitawalakan. Napabrakanan, mga dalinanan. At kung ikapala aparating ako, ang may kadi ka magilig sa miyatay. O di na ayaw maana nila, di ka marigo. Uy! Ayaw bitir na din, nakafala bilmauti wa'ala. So kung pikir ako kapatay ito namin, nakiyasanaan din na ayamaan na niyan, nakapagpakala aparat yung tao at tumanin sa ginawa niyan. Pero mga nabigyan na ginawa nga, aming hamatay ka. Kinamate ako na, pada ko siyang kain niya, dali ko na pagkagupit ko. Pinakatalo ko ng kaarapamaranaw. Adi na mo ni pakapanay tayo sa miyakay. Upuna na miyakay sa miyakay pirago, na miyakay sa piro. Asyolakan na syaitan, o di na asyolakan na jin. At hindi na, di na sumiyata, ingin mo jahibi na sasakong. Nakakata na niya, no na kayo na. Paman na ko, alam niya, tayo di makabakin ko niya. No return, no reflect, no rewind. Di ka pagkakasoy, reflect, di ka pagkarimana, pagkakareflect, di ka pagkariwind. Niya tangka-tangka na niya sa kung bukulang ka. Dahil kaya akil na kapukulang ka, kami kamakating sa anong anak kaya ma. Dahil kaya niya tayo, ako di makabuting sa nagniya. Karena utos niya tayo sumilok sa mga tuwang yun, ay sumilok ko, na uli tumikim na jay, na uli jay na syaitan. Karena kaya sumilok ko na sumya tayo. Kamusuba, makita na, di tayo makabuto ko niya, makita pa, makabuto ka ko niya, di tayo ni. Matama na, pero mapita na, makatalong ko na umakay. Mupdi. Nawa na boleh apa ini ada. Ay tawa na di pasig. Abot ang abay ni kapatay ka. Amat tawa ka kawido wa ko may matusumalakan mo amaglay. O ba ko may matusumalakan mo tapuya. Abandong bundong madakala ko biro kan sakya niya na. Ababatian na speaking English na katuwa-tuwa. Ipag-introduction na ginawa niya malakan mo. English na malakan mo. You know me? You know me? Nakawan na ba? Tumbang-malakan mo talaki ni. Tapi ang putuhan niya sa niya kay siya. Pinagkilala niya na sa kato. Pinagtali sa kadagwala na makamasmalakan mo tinagkamagli na makaman na siya ang ube. At ang ano niya, nasa kamunay nilay niya. Nari-ari mo siya, tanto ni mapipigil ka. Daw ka mapipigil. Ay siya ako niya. Nagkasama ni kung siya niya mo. Duga ka pa siya, di na yung magkapa ko. Kaya sumay, kasama ni Pangusya, kagibawan ako. Matangkuan daw diya ka ng bata ka na namin. Pamanasa ka ni Bugityo. Yung tipo sa nga palaw sa nga hibit. Marami na naman nga palaw niyo. Kaya kung nabas kay Spatan niya. Kaya basta man ni kung siya niya man. At ang walang ka pangalaman. Kaya katulog ko yun, hindi ko di magubo na. Ano naman yung pinto-pinto? Dagyan kilala naman kakan. Masya Allah na! Kadua, inutanong batay! Ako na isabang inutanong batay! Nasa dunia na ingin na saligilan anikakan.
kamnya kayak itu suka beda ginapunnya. Fala taburrannakumul hayatud dunya wa la yaburrannakum billahil ghurur. Ubahan untuk Allah mabire dunia ko kamyo be dunia. Aso dunia na aya betta dunia na solam do pegede bakau na KPP agina wana nam saged. Kenapa minutes seconds? Kenapa minutes? Kenapa pipila kami minutos seconds? Anto na ikapero tayo sa dunia na so pegede bakau KPP agina wana saged. Oi, na isa ang pagkagda mo tawa kami pinaginawa. Asos katanong na mga dito, pagong pagganyan gawin ka, sana ko rin ang gawin mo kakapagawin na ka, ang yayaman na agad. Dahil pagong pagganyan gawin ka, ako na rumah ka, manglo ka, na matang ka na kambiri, you are the very exciting. Matang ka na bubuli, hindi makapirang, hindi makasyon na kailangan. Dahil ko pa makagirawa, inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh, napagirawa dari makan woy makan Malaysia kini ada pun maka pagawin na napupuin nanti na para di makapasa din na hindi pa sila pasa ada tapo abad ya sa pagtutulik ha namata kapag o pagawin na kana tito ko makasisi na ya pagawin ni kawe dari makan tiga kana mata siya ko ma-excite asino sa ko masaya man na nakapagawin na pa. Andi ni kambo tak isa kambo tengah lama. Itu exciting. Pampers. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nama tu anak atas. Nama ni gaya bata anak susu na selalu mana sangat tu. Adi di mana? Adi itu nama tadi sangat nak habis lagi nama dia dalam kahwin ni nasional kita ambil akan. Masya Allah. Masya Allah. Antuni kadua apa kedua lagi ni nak siapa lagi dah? Antuni kadua apa kedua tenu? Habibnya agina wa asagan dan amiti nasian. Kalau family, oi kategori. Nah, igra amasya jika dipuasa. Namanya peteng kasyaka. Anggilau si Alim Abu Anas Ansari. Si sa station jangan na station niya kaya na bumi oy uli na niya station ni bagul oy ang hero sa mga alim iman tulad nabatian yung sumbatian ko ay ang makna niya na ifatar nakapatirasyon ka at yakubangan na mantang ko na kami ang mabasaluman na mamumuti ka na may mabasaluman na manunubli ka kikalatagi naman ka kamapra na kididisoktor ka usuratagi naman ka. Andi ni bentar ang pagpuasan ka. Bentar mo kami yan sa TikTok, sa Facebook. Andi ni malakay. Inom ni Pibang. Ako teras, inom ni Pibang. Ito na ini, inom ni Pibang. Ada macam yang sa datarubang. Allah! Ano banget. Timing. Ako niya. Kaya nga pa ka naman, nakanabisugot ko pula bangang, ako ba sa ayatul kursi ya? Allahu la ilaha illahu. Ya anak-anak apa saya? Ini pernah kayak kota kayak saya dia. Masya Allah. Ini nyo sa TikTok. Sana mga umili sa Facebook sa mga TikTok. Nasukyo ko sa basta lang no? Dahil magpagilay. O ba TikTok ka kapag sa kapag dan dia bersabda apa nak? Laburam ni granil yang nama tadi magtutak. Iya namanya tekan. Ayo begini nama na peribu dalam na petai na anak na kailangan ni garawan nakakapan na makasisina. Na pagkawasyatan na kanu na ginawa ko. O dinanap kailangan na musliman niya tele lumang na pagkawasyatan na kanu na ginawa ko. Detara mo ta kailangan na pilihan na sangat dan dikatipon na kababagyo. Asya gada mabugra iga bagyo ang utap pengetahuan si sakison sabut talaban na mga kubunan yang ada nakatagyo so lawasya na nagpuno ni lubong ama ko tinadumado narumya tam sang tapura ko bang hamya lewaw na pugilen tanwal na mga to na melan oy apugilaw tama mga no katopus ko ni nambi ko patado ilo katopus maputi agen dumado na wallahi alazim katiya mo ginawa sa ayaw pagkapigiran na
tiga kali na oras na pendapat na ako masyama ko tinatibun ako sa mutang din ako ba. Sa dunia, nasaga na kapitya ginawa akan na baminti. Ato ni katalo pagkaginawa ka, igirapan ako kapitya ginawa ko. Nahigiraan na guro sa mga bayan ng mga purpisya na. Talabay ko nagkubratan, nakitimbang kasarag. Namatang wala, kamada ka na makita, nakubra, nadir na turgulo na, aero panipug naman. Burbis. Allahu Akbar. Nandun ni kapitya ang panilang mga dito na igarapan na yung mga siyuri na nasa isa, dito na may kaliwan ako, na dito na may kaliwan na alas isa, kapitya juga. Kaya mga teolog na di ako nakanawala sa ito, nag-iinal kasakor. Mga tinig sila nagkubra sila na, kaya tirong na mga opisyal ko sa DSWD, salo nga, natitinigan mo sila kasasa mo siya, mali na di pa ako na. Yes ma. Nagiging mo rin dito rin, pinagkakubra mo, kubra, 46,000. Mayroon ko ito ako rin. Saka na, di na niya kubra ka nun. Tagil mo siya yung na niya kubra ko, mamaya di takaw na. Kaso mga wata ka na, may makadaa. Dan namun yang aku berasa mga pedanas kagi madalamun. Mama, ini marah kubra. Ya tipu mana mi adi dikon mam. Aso mga watangan mi makala ka bayan ako mangit man to na mi makala. Daw daya puna kayle na po ang karumangan aswata. At bago makati paro mini portal ka. Ini to rin siya karumangan nakakawata ako to sa makawata yan. Ito mo keramitan. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Nakapit niya na ginawa asyaga na pagkagila maka. Masya Allah. Ang tunaapan ni sabi na kapit niya ginawa pagkagila maka. Ang pagkapila ginawa ka. Nagkarakan ng mga Muslim. Kunin ang mga Muslimat. Na igira pagampaganay apon ni Haji Sotaw. Kadas ka ng mga bay. Mga dato. Igra pagpaganay ka na matagpoma ang iyan na kabaya ka na madagan sa Manila. Hey! Nagsimplay ka no? Ilaw na mga may mga plate. Ilaw na kami. Ilaw na mga plate. Ano yung kagiraw sa mapita. Nasuda mo sa airport. Nadagal sa bus na kailangan ng lawek tanong. Ano yung kapagdaga sa bus kaya puto airport international airport alin yung kimo. Nandun yung ginawa, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wa ni'mata. Naigawa na iilala ko na mga laguros ka ng mga way, matang wala ka birik sa itila, kapipi, adinaw, asib, apumuro, labbaik. Namamaman sa Saudi na say, andi ba ito, ako kiling, ikaplake kayo mga kiling, lukuna. Nandun yung parasugat ko sa mga maruman, nanangagang hawag, Agabis. Kamala kan putang. Dia pernah di rumah agabis. Kalau mana gitu. Nah, sama nutu lagi tu bang kota kape dia ginawa ngaro. Nah, andi ni maka pagberapa? Maka makan dulu alaw na. Maka makan dulu alastis. Uri na maka makan alas suci sama kapungan sa Madina. Andi ka sa dimati sa atin ko sa mga hotelyo. Oy. Nah, biro sa sekna makubalatan doon. Lagi ang makapag-ikraman na po sa Madina. Dengan umiyaw sa utang pag-ikraman. Naman kaya pag-umalatan naman. Nag-uwi, nag-scope ko sa kwan. Nabili-excited pa. Nakakapasal naman ko na. Naka-excited naman. Nandini ka titi ka sa uti. Tunay ni. Kaya pagkatan sa uti. Nandini ka baka nakaka. Ano ka pagpasara pa. Magagabi pa. Nagsunod pa sa Musdali pa. Na may mga na marutar kanok pa. Na makarutar kanok. Na maksimi na sumsi sa nila. Kapetuan ro. Na makana niya. Nandini ka baka pasala ka sa yung niya. Tawaful ifada. Mana kabaya kana. Lagi na kubir mana kami. Ini. Betul ko kayo nakabuking sa ko paganya first flight. Ano mana kabaya kana. Mana ka sa sumsi. Ang pwede nga niya ako kapilin. Mag-isra na. Pwede lang nga niya mag-pilin. Say. Ito si Marita, ko siya ngati. Ayun na, kabaya ka na, matagal ka sa Saudi Arabia. Sabi, na isa na nakapipi ang ginawa, ang pagkaginawa ka sa dunia, asa ka nakapipi ang ginawa. Ando na punip na kapipi ang ginawa, kay Satan sa tao. Nagira aso ba niya pagampagan niya pumata na tabur na mo tagay na tiktokan, no? Matang yung mga naguro kira nagkaroon. Alhamdulillah.
Na dia kaya amema ahli tanua kapit dia abinawa. Asal na pagkili na magkasa na lunya amatang sayan. Alam mo na ng kada. Nasukapit dia abinawa sa surga. Na di na nilid na. Dan everlasting. Daiman abada. Dayong sa dayo. Nasukapit ang surga akapit dia abinawa. Na di na magkita kapit dia abinawa. Ano na matagit yung sa buhay? Mananang. Surat An-Nabaw. Inna lilmuttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa qawa'iba atraba wa ka'san diyaqa. Masya Allah. Syukur semangat tahu akikaan akan Allah ang mga muttaqin. At ang berusia aja berpatah malam Allah. Padahal nurun, oai. Nah antara pun kita kira Allah dia ke ayam makna niya na dari sadema kapita di makan kita. Nama ta'ala tu Allah asmana muttaqin. Nasisiran teguh Allah ko papakado gedung na dia kapakado. Nah ayam pernah ibu kira Allah ayam mana makna al-jannah. Ayam makna al-jannah nama sapadan. Ayam ada kana ko surga na sapadan. Una abrutas. Ada buah roh. Na ana buah sa dunia. Na ayam buah detalanilan. Na detal sanaran. Na bida sataam. Kasubuan sa surga. Na ada kamdegin. Na ada ofisial. Kasubuan sa dunia. Na ada ofisial. Na ada masimun. Na ada mapaitong. Na ada kamdegin. Namun dia anak kata orang takam lagi. Merasa parianau. Nah sebuah sa surga. Nah kenapa bapak pisik atau pisan na andem na dakam lagi. Nah api kapuroyan. Nah sebuah sa surga. Nah ayat tetangkaan mana. Ayat tetangkaan mga prutas sa surga. Darapang kanya sa kana. Nah ayat natataksnya na dia kaya ang hari kadir pa. Nah sabi dia pernah mutabu ke surga. Kakak nama, nama pemawita, nama pemanika, oi, nama berbangun penaha, kamari, tapi kenapa? Nama ini tadi berkasumpuan. Kakak bapa, nama ni makak bapa, nak kasih masa utuh, nama ni makak bapa nak ada betul, nak kasih. Dia betul nama orang pergi mutu. Allahu Akbar. Tadi tiap pipi agina wa adai sadayan. Nama pipi agina wa karbu. Wanita mana mampu siapa terpakai nama betul orang insyaAllah. Oh, nama tahu kebesul insyaAllah. Nah, ayat mana ni? Nah, surga, nah jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Semua surga. Nah, semua kabul beranu surga akan ada mana wasai. Tetapi awalai Abdullah Usyahi di aromanya sila nakirumay. Ibaratnya no pamagadinya wali ni wali itu kan ambil pupuru. Tetapi apa mana wali ni ang nakabubunyan ambil pupuru. Ang upama makabubun lamu lawasay adi mamanugo. Karena lawasay a force. Lawasay a petuga. Nasabi do pun lawasay ku kabuban ko surga ka. Kayufajirunaha tafajira. Na ayat kiadu yung Allah. Nasadin sa pagkatuga na kakupi. Sa kutawalay ka na putugo. Panika ko po tawalan. Namyan ni Kalaswi. Tawasay. Naman na? Maluwas siya sa'yo. Nabisi siya sa'yo. Panika ko mitara na sa tapaman. Namyan ko mitara walay ka. Ano ba sa litipu? Nandisa na litipu. Papaar ka sa lawasay ko. Paano yung ako sa mga. Nasa orang kibaran ada wasai. Apa yang kena guna kami hatu? Apa yang pertama saya korto nak kata guna hatu kami ada. Apa yang pertama kami ada orang kero. Kita kan? Orang kibar, ada yang mau kalau wasai kusana. Nah apa yang anda tahu hatu nak tu boleh pak. Sama mana? Antuni bila kanam berwal. Itu kami dia langka umat surga. Namanya ada sopapatai, namanya ada sopawida akan ke surga, namanya ada soparus. Sisa dunia, aku pengatakan usia. Ibu, kata yang mata magelung, sana mata magelung, lagi dong nasa bilang kita ada betulak. Yang atau awak, magelung apa pun macam pipiron. Yang tayo.
Penobatan kali barang udah dengan pagano. Agak andun. Ibu tanah lainnya, betul apa kalau saya lainnya. Amada kalau mana kabir tak alina kabaya Allah makatwa. Tapi ini makabaya. Ikut pun atau kan. Pada kalau pendidikan mana diketahui siapa bapak perang kita. Bapak, baik betul. Jika di mana kamu pada 5 pagi di dalam benak apa hukuman itu. Mana mungkin 5 pagi minum banyak katwa. Tapi kan terus nagare, bagaimana kan nanti. Karena mana buka ini karena mga puputir nabu. Lagi ini sudah harus asam buahnya. Dia titan. Usupui aku. Kailangan tayo lang yung kami tumulog. Kami ang pi. Kailangan mo tayo nakatarman. Kailangan yung pi, kami away po. Kako masyakari na, yung bibla na ako. Basta mamala ka na din ang pagbimin mo niya katuwa. Saka na kailang pagbimin na ka naman. Ay ako nga naman tulad ko ang tao. Sisa una, sa lagu-lagu, wala ulan. Na sisa na sobrang di ulan. Yun na wato na wapa na, wata ka na manang-drive. Owa. Napukita ka na kanila niya katuwa ko. Ilaw niya katuwa ko na ko manawata. Iman to na ako. Ano ni kibo at ka na ayaw na ka na siya karinigo. Ito naman yung approve. Karinigo. Pero siya po ba yung mga kakautuloy yung mga ari na may karinigo. Pero ito putir may karinigo. Lagi na ka pa naman sa runggo. Robiligo pa na sa runggo. Kaboy na meling ay Namada kaboy karinigo. Ayaw man naman na kasi ora. Ganito pa di siya ora. Hindi na siya ulit. Siya ulit. Nagka-promote ka man. Siguro mo, siguro ko, nagka-promote ka man. Si Mamuda, si Mamuda. Siguro ko tao, nagka-promote ka man. Mapaparo mo, nangbukas maparo, nyaparma, asama ko kumin, nangbukas ka. Nangyada si Mamuda, nangyada si Mamuda. At naman ni Silvi, si Ama, si Ina. Naman ni Kipromotan ka. Nandiyo nga pagkakala, na si Amadato. Si Away. Kasama na ako ko Amadato. Nato naman isip-isip mo ta Amadato, Kipromotan ka. Nato naman isip-isip mo ta Inaway. Ayang man na sibi, si Rumyano. Rumyano, ato naman na Rumyano, yatay ka. Masya Allah, mga karipumama. Ayang mga niya, nandiyo mo takabas siya ka na iya ako na malakad din ang paggamino mo niya katuwa. At nasakata wa mama, Rox, na show me yung konduktor. Tinalo, good morning. Tinago ko baba, good morning. Tingnan kaya, doktora, bapa ino ka na tinakonsulta ko ka. At tinatuli konsulta ko bapa. Na tinakonsulta ka kado. Na inako ko na api kate tinaga ka na pagkagaga ka na iman to dukator na basta amati at kumitinaga mo na pagkabad na nawasak na pagkagaga na masabagan tiga nga doktora bapa kaya nyo na kapsiman to na tiga na pito pula ko na maramo 76 tiga nga doktor bapa pagnanan sa halakas na tinado inakukunin na kumana ko na talukalapan ang kanangalang. Dahil man tunay sa harapan na yung kanangalang doktor. Natinabok pa, pagpananan sa anak siya. Natinabok, inakuha na pinasalamin ang kanangalang sa tao. Dahil man tunay makubumakal siya sa lamin ang kanangalang sa tao. Natinabok pa, pagpananan sa anak siya. Natinabok, iyan na kanawak pa doon kami. Na tama sa mapita na makalong na ikuturong tama sa mapita. Natinabok doktor ang bapa. Pernah sa halos. Ini ada betanya suntok-suntok tau. Ya, untuk suluk turai daun ya, apa ini aku masuk tua. Nanti randok pernah sa halos. Ya, semua aku dengan apa sa halos. Ya, sini hari ko siya. Mana nila dito program dito niya kato. Allahu Akbar. Beberapa ako sa mga bayo, pag datang sa mga bayo. Na ang biyanin ni kapamana basta ang mga katwa, babay mama. Na matakwa na ka basta mga katwa na tama sa lawas ka namyang ro. Upang makabubay ka na basta mga katwa na tama sa paras namyang ro. Ang biyanin ni kabudok-budokin ko, pag-iupin lang sa online. Inon sa G-Anki.
Tapos sama keluar apa lah sekali nak bunuhan. Kapan nak benda tu? Asobra pensais engkau. Nama takwa mak kasar itu bukan dipilih subuh bayi. Ada di kalian apa? Kalian ada mana tinggal apa? Mohon subuh dah wating aku. Rumi mawat itu benar. Allahu Akbar. Ada kan bagus kami yang mengadat tu. Bangsa yang mengatua kami yang mengadat tu. Matang kau makan ini apa atau nak masalah dalam aku lagi mati pam. Arthritis. Kita tu mana kita? Dalam beberapa taman ikuci. Dalam beberapa taman sama ini. Bawa masa kawan aku nanti ini bukan bu. Anu kesakitan bukan kantor sekau. Umina ayat terima kalau mau pengeria sama Abu Bakar. Dan adil ini apa maka sudah tahu pemerintah kalau pasukkan dari Allah. Nah ada mana yang kau tahu secara pengerikatan asyik haji Abdul Bakar. Nah adil apa pasukkan Allah. Nah biar pada bila pasukkan ada Abu Bakar. InsyaAllah Allah menjadikan minum ya Allah. Ya Allah kutunya mereka apa kami kesana nama tahu apa maka surga anak. Labur nama abadi. Dia nama abadi nak penabang kerap apa itu apa penabang kanu apa itu lo abadi. Ni apa yang budu kanu lo maka surga Islam yang mengadat tu. Pasukan nak karuman yang apa siapnya nak surga tutup kali. Nak surga karuman yang apa buat nak terus siapnya. Soalnya karuman yang pada ipagi play kita sa ginoer pagdero na siya punilan sa lima sampai dan perlepasnya no kami itu nali wasama ta'ala sabriha na igra ramadan na imam wasa na ikhatlu itu nali wasat al-awratiha na siya pumanyan sa awratiha na ikhapat itu nali wa ta'adi zawjiha na su'ana karumannya no na mamunut kami karumannya na mama o kabay Allah dakhalat il-jannah na pagkasul ko surgawan ang kutabay. Semua gua tahu. Tak terlalu siapnya, sudah ramanya. Selima sambayan bermasa Ramadan, siapa bisa orang yang surga. Nah, sekarang mana tu? Yang ada sesama kalian. Bagi dia orang lain, apa Islam, dan dia punya maka bikin semua sampai dia puasanya. Tapi kalau lagi muslimin, tapi kalau lagi ini puasa, nama tadi masuk ke tadi mau baik dari Islam pasti. Nah, usalama nak kasih siapa? Nah, ini tidak engkau mau usalama. Nah, orang dulu ya kayak paman kayak pak jadi apa? Orang, nah kayak kayak engkau dulu tak orang paman orang dulu. Bagi dikado pernah mau baik, anak bikin siuni ko amali. Nah, sambil mengalir tu, bila bikin siuni, ada nasani lagi. Tak pernah bela berapa? Nah, yang mana di sana masih? Tidak karena kapuja putih ni masa ko sa papel. Terus apa berapa? Ini yang akan berubah kasur yang lebih. Nah, kalau dia terlalu, jangan berubah kasur yang lebih. Dia adui syahida. Adir bukan tertentu yang mama. Bukan mana yang baik. Di sana karumannya tu. Kalau kasur mama gue bilang ada karumannya, aku buat terima tu. Tadi saya dengannya. Mana boleh sabun dunia? Insya Allah nanti aku tahu. Kalau boleh sabun dunia. Kena maaf aku dua lagi. Saya kamu ada tu. Kena orang besok aku dua hitam dia. Udah aku risabi. Tapi memang ketir mama, anak betul. Allahu Akbar. Mana? Itu dia orang Nabi nama surga. Ayat mana yang dia bukan tertentu yang mama aku baru mani yang bebai. Nak sekal bebai. Nak pakasisi anka. Pakadalangan senakasamay itu amat tangka. Saat tertentu kay karumang kaamama natalo ko na wala sa aming bagi-bagi kaabala sa mga kaamama. Pagkano, nadatalo niya magiging sa kasapa pera. Kasi kung mga kupari. Kadua, nadatalo niya magiging sa isa kasapa bulawan. Ay pa niya makapon ng mga kupari. Ikatalo, nadatalo niya magiging sa isa kasapa mungya. Ay pa niya makapon ng mga kupari. Niya butuhan ng mga boy. Matang wala kakabaran. Oh, ha? Atali siya mga babae, ano? Ada ka naman ako yung tentang ni karuman na mama, kapag-kapakay. Ikaw mo man ito eh. Ingatang na, kabakurkan ka lang. Ito na nga, buta na kanya mananabla. Napakulungan, manamisyon na kanya. Nakibaye, katantangan na yung karuman kababae ka na misyon. Ay, kay tatantang nga pa. Naliyok man ang yan ipamudal ka, kami kabugpag masabda ka online. Kami ang katropakon punta.
mati terus maka pun ini kirakan mana asal di pupa asobra tu belum masuk mobil itu terus nanti saat tadi kan ada tu si kalau maka tanya apa dulu gue di pemenang ini kamu gue na terlalu kandung na pamaka persana terlalu porgado na semua kamu saya juga nanti ke mabu ya aduh begini dengan apa kalau tahu saya juga aduh makan saya juga ya siapa lagi tapi lu nggak kamu kanan bukannya kamu iya mana kawan itu kawan sama doa tapi yang bapak guru tak ketegangan di baru mama untuk terkaju mana betul bahu juga maka lonot nama guru tu kan apa dulu kamu gak kenal nanti nasi kan coba asal ustadi bapak asal kira mana seperti ini sampai nunggu sama sabu dulu kan asal sabu dulu apa tuh akhirnya napi yang desa penanya makasih besar lu mana ada berapa kepitnah kami sama beberapa apa suara aromanya lalu siapa apa batin ini dia kan namanya fitnah aroma ya akhir kapan apa dalam mereka gitu bukan nama fitnah matema itu tiga ni mama berkata mama surga ada siapa nak gua ni nak gua dia bersama abang nak gua ni nak awi nak akal dulu tu suhabu mana nak gua ni siapa apa istilahnya kenapa mantuan yang balik terkait nak kumi serana si aroma gue ni nama kasih ni semua mana yang aku masalah ni, nama aku masalah kita totolek. Dari sama dia nak dia tiga di sini tiga Hawaii, sama nasi baru mau gue, yang komisa, yang apa siapa, yang apa nak berapa, dah pernah ada topik di mana, yang gue yang kita tutu sebenarnya, si aroma ada yang apa sebenarnya, ayo mana ya? Yang dia mereka berokok, jadi mana mama, aku berterima. Tiga rabu betul nggak bagian yang asli nggak bagian sasih hari. Dia masih di rumah atau udah paham betul belum? Dia bila di panggung masa masjid. Ada lawan dia kan tuh coba yang ada opsi kan? Imam di rumah Abu Baya, nanti ni mah pikir kasih nafsu Baya. Bahasa ni pagawa. Oh, saya pagawa. Abang ni apalan dia nama, kamu ni berat rumah aku. Iman kamu ada berkah. Nah iman tu nama mengabai nak tapi orang kan nama ada tu nama beri ketan. Apa aku lupa ada pagawi? Beri nak pagawi macam luhur. Namanya kita tahuannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kita tahuannya. Alay, bila kita mau kasih antara kanan apa dia kemana? Bagi aku makan jemaah. Nama kawan apa dia mau pasal setelah masuk kita mana apa dah bisa masuk. Dia biar tangan kita rumah aku. Apa atur ke depan orang bawa nak keringan yang mana? Are, apa nak bahasa lawai keringan? Jangan salah kau mana nak pikir apa? Ini orang mana tu? Keringan mana yono? Mantap Allah. Apa yang tu nama? Apa itu juga? Ya biar apa kita apa namanya keringan ni? Are, apa kita nak anu mana ni nak pusaka? Nah, ini sudah. Tolingan. Anu itu pusaka. Amat kalau anda menikah pada para tenang yang rumah anak kerja kita, anda kamu masuk jemaah. Aduh, nak tetap masuk jemaah terus beliau. Makan anak sihir bagi berlepas kita rumah meninggal. Kita anda dibantu sahabat. Tapi sama orang kalau kamu tahu, ini nama baik. Anda tampar kira nak tampar kasih Allah. Nah kata ini, Isa al-Tubu Nabi, al-Tumli, lahumul jannah. Akhirnya dia nak kena, nak siap-siap nak kena. Dia nak الشمس السماوي المطيعة لله ورسوله ولزوجها ويا من تقوى الله ويا من تقوى النبي ويا من تقوى كلامه ويا من تقوى السورة. Perlu kalau mau ini kasih berkorna yang kami nak ikut terus. Biar kepiak rumah. Kepiak kau. Manusia yang benar-benar kepiak kau baik ni. Kepiak kau. Ikau itu ni kalau benar. Kepiak kau. Ikau baik. Demanda main. Nak kata mana makati tiap pernah masa kopi. Dan aku benar anak kalian ada memain. Kata anak-anak dingin kita kepiak uras. Matang walau di kau mana kain dapat kalau mengaku ber. Gratis. Allahu Akbar.
Naya panoban din ang kapingan na inisipin ay umiyak pagkapya ko mamimiya ang tulikip na anta malita ato ni kabya ka kapi ato ni kabya ka opeme Milo Ovaltine Greatest Opeko Brown Black Opale uwino ko pati nasama ko mama na merano mga mitete ako akalami ko di ko po sa upaang tumiyang sa may tawatan ito pa oba ko ang wedin na kaya binoy lang ang niya ko man mga beta wala sa mga kadala hingga kami sa mga beta nakaro mga nasugo na kanasya sugo mga ay kami ako sweta mo sa termos sali pa ako dito na o tayo ispeto hingga mga beta bimo sa baso nakada kami katakan, di mo masabi ang gula. Wala na dyan masyong. Basta karumang, asugo na kanasya niya asugo. Para namating ang soma. May kakuha sa karumang mga timing. The best, tumatik. Sige, hindi tumatik. Kami sa mga gubernalo. Sa karumang magkamala ito, nasugugugan ka. Dali na susugo na karumang ka. Hindi ba susugugugan ka? Hindi na, mete na yun. Mete ko na ano naman yung pangalo ka. Di ba umakasita, dito ka. Tadi malam kalau dia asal dengan mengabai, para bisa kerja sabut. Ame kapan nak aku kerja sabut kira nak kari tak nak gue mana ni nak apa ni je, ni akan tak pangkatan insyaAllah. Tadi apa orang nak? Sama nama apa ni? Sama nama bayar. Nasum yang lain, ma'indakum yang fa'al. Umain Allah iba. Lalu nama tatang bukan lalu kerja nasum tatang bukan nak kerja. Sabul kisah menyepakati komsik wallah sama namori dan dia nak kegembangan kasar mana namori. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nami'aniyan. Tidak yatba'u lil maiti talata. Syukur syumiatai na teluan dulu sama tahunya. Pagana yang dulu kumiatai kuhubanyan na agluhu maluhu wa amaluhu. Na somama pamilya niya na gusto kamuken agusto amalian na namun yang dulu kukumani wa yabta'a itnani wa yabqa wahid na sungguh nambali na sisyo na ikalamba ato na makambali na salam bini dulu kaya mo kumama na so pamilya nga nambali kaya lang so kamukana ni apas na katrakan na mayroon ko na ibalik so traka insyaAllah Orina may apas ko na itang berkas malaya yardo at baka ana uluna iyo malaya yardo apundo na piyaki uluna baka nakaki khumil ko man ibalik so uluna iyo sawala ya uluna ka pero to tamo ka so kero na makatrak ka na ibalik lamu sila balik pamilyang tamo ko kala lang balik wala baka wahid na ayat tugnabi ang pagdali ko ng karakakukubang ka na sa isaw ganyan pagawa na bigam asurga so mana ka makiyaw. So kesok pamilya ka na matanggal kasi usang wata kini punya ka. Bumulok lagi karumang ka mama. O tinawata ka mama. Amal. O dina ayaman na niya na karumakan. Tadi mo ka pumulok kanya ka. Na andini ka pumulok kanya ka. Mga orin mo ka. Na niya gabi. Pangalibutan magkabigabi. Na pagiraw sa mga pamilya ka, mga palugaw na kanya ka mo. Pagkawatin, malitan mo naman yan. Kasi karong mga pagkabi na siya. Nagtanong ka na minilo ko na. Una ka nung nag-ibali, mali ako bali, mapita mo nung bali. Pag-ibig na ka na ka, rumba ka na, siya ako bali, ka na kumang gawin, ibig na ka. Magtawa na ka, limang rako ko. Yan yung gawin yake, ang yan yung gawin. Nasya ang pag-ibig, taga karumba na ako ganyan. Kaya kumang gawin, ang ibig ako. Hinanyan bro, ang yan gawin, ang yan yung matama lang yung nakabalik. Hindi ka gagawin na nakalimutan, napirapurokin. Karumbakan. Hindi ka naman saya. Anyahan sa mga papanukan ni mamang niya. Ano yung gagawin? At ang walong mga ito nga yung mga din. Pumitaas ka na. Dahil puno ba yung lagi nangyayari ng mga pumurok sa hindi naman ba? At ang wala pinapurok yung awa na. Tama yung bisa din ako isang tao ako. Kaya naman mo kayo tao, ano ba manatas mga na mo? Kung sino ba mamanita mo? Ayaw ni mga gusto, ayaw ni mga kapalay, ayaw ni mga kasila ka. Wala sa mga ka. Ayaw ba ano nyo, nagtataro tao,
gusto kayo siya, gusto hilak siya, gusto lakoria, gusto moteronia, gusto motekabira niya ako. Amata wala mga teruk na utami atena nari ate so terakan para di dogo na kamu na yesi amata na sura na ulo na mulinya na daru pakulu munu ko shumyate na kaya pa ka pamilya shumay to mala pera kena gabani oro apana di dogo nya ka ubali puna patala na bana wa khamsa kubilai na mai to mala pera kena kudu matang ko ala anda buta na unakatu namanya negara namanya tai, itu namanya teru. Itu kepala, mata bola. Tapi ini itu berapa? Itu berapa sini? Kalau terang lagi, tapi kita sekali, kasar apa? Arutan apa? Itu nasi otak apa ni? Atang ada biru baru nasi orang yang otak utamanya tai. Itu bukan yang trian itu kan? Bila berkenaan dengan utamanya tai. Ya itu terang. Abang dia pendengar aku tu lah. Ani abang dia, abang yang itu orang. Itu mana? Itu mana ada orang. Lepas kekaitan amin. Tapi sahaja tuan anak ini hati tera malayana. Ini yang kasut tuan yang tak bermain kaya ini bukan. Melewat hukum. Dia lupa kasutnya. Kau biar apa pada mama kasih. Yang orang petang dengan aku tuh. Nah hati sudah lama Isa. Waya makawahid. Ayatnya kenapa adikan yang pada waktu kumaka. Nabi Nabi sama amal hamakya. Ina suri masabayan ka. Ina subasan ka. Ina suhajs ka. Ina sumrang ka. Ina sumabyan kay balay. Ina sumabyan kay kapaginin na nakapagkapi kapag mama. Na ina sumabyan kay kapagkawa. Na ina sumabyan kay kamulutan na kapi kay kasisinan. Na kapi kay katutunan na kamalawan panulok sa tunganin ka. Na amalan na kapi adikan yung pagawang kukubang ka. Aali betul ayat hukum ka Allah berkata minum ya Allah pada kami minum ya Allah. Nah ayat mana namun tak pagare bila dia rasul si hajat fatah ya Allah. Lalu pagare pentingnya hukum ka. Nah peraturun karumang mga ano. Ketika berbiak sa dunia, natong mga ka mapi adi ka pagawana pagatuturukan hay ori penuh Allah. Ako ko na misab aturun kapman. Adi ka ro di pamagidian. Apalagi magdam so ating roo. Nadi mama kira makai bagi tahu dia kati turun berkepia. Adi kalau di pamagidin dia. Nah tapangnya manas kata mama ada terus mana karumanya nung digira turun lang gagawin. Nah mano kapake paninisik ke karumang ka mama. Babay are yo turun. Dinakasih ya di nang mana paninisik kamu spa. Batang wala diga turu-turu. Ako na gan bagi karumana dia kati ninja ka paninisik ka. Yang mas teruno. Gua kakatanya gua bukan na dua-dua. Na dua pernah mereka kapten na dino pun pakatatan na anak. Adinan di pamakambaki-baki ngena. Matang wala diga turu-turu. Kaya puno ba di paninisikan ni karumang kaabubay na papaluap niya na ibido. Takon nung di ka turu-turu. Na inapakaw ko ama na kaagya-kapiapia at yung pagawang kukubang ka. Na di isya na nagitamo di pinatang nga alimasambay. Brilya ko niyo kung nabi ko kanan. So ganyan pernah kiminggulan ng aling masabayang na ipuningan ko na paniyatingan din insya Allah ang may kawakto asubo na rudong panagipoon wa'abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin simbang kasukad na naka sa tamasadir ka makamasok kapatay di ipinakabala apa kasabat terkatan mo amal di ka aling masabayang na talaga pagalitan mo yung kukiyakadian o marada iti sa gina maharap napakabupunan ka na maamal insya Allah sa nga nakubanyan pakasabar mo lang mga pamilya niyan, mga kaiyan, mga pagarinian, mga gobinin, mga pakiwatan niyan. Ulang kanudan sa pagpanganitan ko Allah. Oy, akaw manuman na naparatiyakan ko Allah, na akaw manuman na magsuparatiyan niyo, na temo panuwalong tala ko sorga na sa panganitan. Amin tano, amin. Sama po na ko ron mabu, yung nasa aliminin na po. Oy, naman tano naman makasorga. Ate kay Abdullah Abu Musa Tagore sa Bukhari, kemudian mata kidasangan malo yang bulu-bulu kami akan lagi sakauras malo kon yang gama di kawan ako na banasakan wallah sama na banas dia ka adini ron ni kapakasis sadaka sang utalok stanu na balini ni wallah amapya napakatan man wallah sang utapagalitan ko kabanian napakaslang wallah sama liwanag hoy sa pakasaban wallah ng mga pamilya niyan bani amapya na diugo ko niyo kan tanu assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.